Fene Hans Kacheno mukikuru we Jairus Kachaba rukuruganya miyaga mugombora ya Kigarama mu district ya Shema nabo bahungire mutabano wabo Mutatina Peter. Nakuterera ki? Naterera ki? Ubwo nagambira na polisi ngo nyine muharanje kutunde ente ni wakunde telekuzwe akateranye no mwaka gwa 9 aizire yatera munyanyo mwako gwahwire. Mutatina Peter Nshigamongo atwire natera abakonka polisi mukwate garuke murekura ati atandakira habire yakoma enshonga habwe ncaba bacwire mu kuremera ha polisi. Ningamba ubwo no mwana witu wizara lya kashatu yakuzere bamuhera ngabandi yasomo bombeki yabera arigere kusomo bombeki yiza yansango mbwa yagera mu nyinye inamari kamfutere kwite cyenda yantero mutwe yagwata namwe nyote nyekora ngabulware myezi mukaga. Twikire nyamiyaga abantu aba barukurganukwe kutebeza nkwe n'amazima baze yabenkono bazitwireho ngukonke bintevera umwe nshonga zevanja nkaba nindugomuka ndukwija hakwa anko gwara soda kinizere nahurra kunuyo rwari nashanga Peter tungamirire muzeyi ayo namutera nde yamusinduko muzeyi yakunamuka yagwa kuriya tutabariza polisi bamureta bamutaha bokuba musiza bamurekura. Twamanyisubwa ngo na Peter gutarukoma hakutera bazire bebonka bito n'abantu baburijo kerati cy'abantu kamunana bakutera no mukazu araho buya namwe yamukazi naza kumwitira musengenge aho umukazi w'ikikazi akamutera yamujure byenda yagumajwire busha. Mutatina Peter nagambwa kubaburiza misho bwa nyuma ya polisi kumukwate kamurekura kandi abantu batenzere kuzaha kamera zito batugizere ngo polisi najitugira etiye murekura cyakubinchi basikaba kamukomire no mwaga yego kutera bazeire polisi eyanjere kugamba hanshongeji amakoraga gashakwa Sheikh Abdulatif.